MPL 12 round 13 October som pasari zan khan kanan FC le sai khamakon FC te ranin khela ta khanin 3-3 in anin ne to ka sai khamakon fans lamte anan lungoi lawa abido te kanan enanga enge dika enge diklo ti lai chu comment lama khan lo soi tau la zokina ta rang hian ka soi fi awak lo nga kan han thlir hawanga tin heta boina chok te po kha lungoi lo na lan tir na ani chok te po chu kan han thlir thuk to kanga kan ngai da ro comment lama lo soi zui tai la thome penalty na pila thai fu zau kha chomin langa zira semi referee na ham lava anin kat chiang viau buka ma semi referee khana ham tlat lo ennon le chin tai la replay a khianin khi michael a khianin thai cha thai fu zau ani sai kama kon FC Meles FC lam chati ro chan fight thei viau ta sai kama kon FC goal leta amai ro chu fall man tlat mai no referee kuta thaka red card zira match masa red card kan muta tun trumpo red card kan mule ta zira kha chu tu lo referee vanam sok maya match masa lama po khan referee kut thak ang deu tai pha kan muwa tun game apo are sateo ai su mangai goal an khung khan ta na poimo sia a bo ro ka sang lo thei lo zira red card no chuania zira khel thaviawa mai ro red card choi tlat mai ennon le chin la tu na thlenga ha ke khai chiang ani a ke kha khai sang theta khu pa khana loi thadeu ni na langa referee thu tuk na siam sual lem lo ni kha chu ennon le chin teng khimi eng gula tang khian a loi thadewa ke kha lo viau mai moi moi ania amon le pui te pan lo boy viau mai miao wang khanin alo thei lo chang khom ve thin pui red card ma no choni ve boke kanan FC goalkeeper puya red card ale lama chan amuana alo rek type deu ang khani na kuai hera khami kha red card mu chan chu ni na langa sai kama kon fans lam lung oi lo sai kama kon le dana ning khela thi nia hey fans lam lung oi lo wa complain na referee tu na chung chang lung oi lo wa Hey, fans, lama lung oi lo wa.
Free and nạp đều hết cả sai không còn phân xin tâm ạ gia đình thì mấy rồi chịu chi chi nè làm của suy tiện hay hay